Joyson Jesing Rengma Deopani konstituensi Longpen Kongres tiket Hang Dunji. दो रामला खुमराय खोराय आराट के प्रभा चंद्र तारो अफान के वोट पीपे कोलकाठी कॉन्स्टिट्यूंसी लॉन्ग इलेक्शन की थुर्जिया तुम टिकट चोरलेन दिंग दांग तांगलो कोलमती लॉन्ग नीली डेमोक्रेटिक फोरम तुम राडा में पिका पादपों MSC kang wai mati election non jong lo la so jog asong tin banta MSC ke thordunji ke man kang tung atum nang klang bom do la son se deopani constituency long pen Joyson Jesing Reng mata Kongres tiket Hang Dunji pusi pherang kia thengno lam thei paklang po alang lege kai kita rada long karjap dun kluk titia jog rada tumsi election thordun nang ji pusi ke toy pusi lam thei paklang po deopani constituency long non amat banghinia tumsi Kongres tiket Hang Dun bom la sila so long alang lisi ke long nang ji aphan ki ong bonta alang li jong jong ke thorduning tung te puthe rada tum chuning rejo an posi lam thei paklang ponang kok lo pusi pherang kia me long ningji pon hanjang lang soban Rajib Son long pi report Malang News okay lo kasi ahok lo nili 24 deopani constituency long nili ta congress hin pen tiket ke Hang Dun kasi ahok lo labang ke athema nili dalang lo nili fil lo jitu deopani amoni tatum alang litu mansi nili phan hanangji walam thi dokol lo bima nali kam ke claim misen ako nili homosti lo nali penang ke keyboard ido ke thelong am thek do oposi nali tiket ba hanangji nili to man support ji usi nili phan public to mahin penang ke toy joine nili ta hang ponang ko la pen akha do ningi thidam do tiket le nili ahok pen ke long lo bude ke haita highway ko usi nili ningi thidam ma ke deopani long ke nili to bahini wala borsing rong pi la pen nili to bahini wala congress hin pen ke Tangte tiket kilong ike non mat ke lala pu nangli hin pen ini jongjung kamat hadam dolo ma oh non jongjong ke chini dam ba ke thelong dam ke nili si long nan je ring ke do bima ala rong pi sang bang ke senior wo pi sta me aku alang li so thu de pesar pen diabetes long lo ma hospital ke do dam non hem na le lo pusta me asap ki do ke dam ke thu kanis ta me ka si sak dola la so ting bulo tan te nili si ke long nan ji bang ke ningi the dam do Tangte nangli yong si tiket long lopen pelote kongres tum hai de jang ring thetang son do ma nangli kichi thekong teng pelot tangte ahok lo nili mithang ke chi thelong ke nili le tiket long lo pute teo pani ke akape party na hai ne lo nili highway ji ning ti thedam do Tangte nangli yong si hai de pelot tangte nangli do pani hun musti apat ko pisina ri klen pi chengi lalo haide lo bude nili ke hai mane public tumsi ke hai ako nili ke thur mane public phansi nili ke thur aposi nili hai det bulletin te nili public phansi ramna kopo kidu kisung kupima ke sungdu kupima ke nangji public tum kupia akin nang ma lake nili body ko plan ko election por pinak la siracharia tomon ke nangja bomlo la pena tomona boya phiong theong lo la solong rada tumta songja phan aning kang samsida chepaklang bomlo la sonsi doram la AMC Prabha Chandra taro phanta alang metha constituency khomrai khorai arada tumke vote pipelo pusilam the chepaklang pon jami poni phaing ko rage thomarni doram la constituency khomrai khorai arong pen tiwa arada tum chingrum si AMC Prabha Chandra taro phaning kang samsi ka chepaklang pon kedam tang ning kan pho AMC man deranta khomrai khorai arada phan lang utti lasin nona phoi ke vote masil alang phan ki pipelo pusi pherang kya thengno lam the chepaklang po labang sorong arada phan ka che chakason an chepapleng thek the lasin nona phoi ke Prabha Chandra taro phan ke vote pi thek thelo komatnya kapre ke mesena bang phokenang po pusi rada tum lam the chepaklang pon renti lapen thu jasemet rat cyclem bang lipson bia phanle pathur lote nitum ke halaphan se vote pg putan ningje pon dongka mokapen jamta be report Malang News Larong ah, kumrai kora. So polling station Krokengdang. Krokengdang. Hamosti amin Duaram lah. hamosti. Non MEC kumegne. Ini sih lah profesor loh. Ningkan an si ladla so MEC kemal. Nona
Ningkan ko paret lo. para lo Betul. abang sorong pan ko pisi nang kilang lo ningkan po cari Nonan tala pilo lang kaya. Awit lo kaya. Ni tayo ningkan pa paret lo. Jing epak tawe lo, yap tawe lo, hem su tawe lo. Kreng lo. de non eprang hala election kirang po hala so election of harmana tum cerap dun lang ma Aprang ya. non kirang ji Non ki bang ji. Non ki bang ji mana la sim sar pu alam apang ke lepson se sar pan pipo polote ni alang lilong se topo. Roa sar punta ni ke. Jami puni phain ko reke thomarni koilamati along Nilip Democratic Forum atum radami pi kapadapo. Pharo agari pache jengsi NDF and MSC ke thordunji Avinash rong hangaphan kangthum karni padapo. Labang so ami Nilip Democratic Forum ami phubili santerang hin pense me charipong. Me long ke bang MSC kangwai mate election hot NDF aphan vote pinon kisung sonsuri penjokpo. Laningkan podam deta ajat ke klem thekthia BJP asong aphan rateng ni nang pubose me long NDF asong japen lamthe chipaklangpo. Me long lunkan apharman nong nam ke theklong alun se po prem terang chitami chetong. Lason si NDF convenor Bimoling T Anil Teron NDF alamjai sarpo sujitimung pencheng lo katumta chitong. Nilipen Amir Santerang report Malong News. Panjang lo lah, anak muka cetong ke lagi, lagi failure lo, nasi lah tu masuk failure, ke cecak ni se lagi kang bopam lo lagi just, erat tu mereka pandang hujan ban, nasi pilih lah high statement ni, baseless statement lah, anggur kami lah mesti tapi dari masa itu ni, BJP lo, claim according je, mana curi lo, ini berada jatuh, curi kami ni, ini pakai claim je, cepat jok je, potong national party itu cuma jok selo, tapi national party lo pin, nangan ada dah dong party national party itu ini, rada kami claim pilih ban kali, kanghu corruption dan kes cepat jok, kita cepat jok ni masih party corruption betul, itu malah kali, itu corruption ni cepat jok di ban kali, ini ban kami yang cip sih, ini kalau mungkin orang party bisa. I have a huge contribution. Society one contribute, lots of contribution is there. Nihin dan contribution is big. Hai bhana chesong lo, ri bhana chesong lo, lapen ni walo. Jase me duk der tum han chesong lo ni bana contribution lo nani tum social media thang lo. Financial assistance ben thang lo, edom farmers tools ben thang lo, farmers kit ben thang lo. Katu ka ben itu women's empowerment, women's kuat tum bana welfare program ten, distribution program ten lo, health rooms and accessories ben thang lo. Katu ka ben itu camping lo, contribution lah lo. So itu mah koi sone lo. Itu mah koi sone ko bitri long pi election tu dia plan contribution tu. A contribution take long le. No, everyone knows lagi. Katu we chini that he do not have any contribution before the election. Itu ke before the election, lots of contribution is done in other constituencies. Itu camping lo. Ini ke itu mas joining program pun kandidat public rally masih itu mas joining program ke ini dia suka dongek lo BJP Congress lah dan belak-belak APSL sih kalau kenangan ini dah harus semakin dengan presiden terlalu writing lah presiden teman-teman bangsa tu sekarang itu pilih di seluruh dunia why kalau dia itu pilih public rally pasti itu mas joining program bukan mas joining program hal yang ketan ini awal lo mas joining program harus program ini seperti lain je alang tum dan BJP dan Congress dan SDC APSL sih kalau so alang kang rai hai kalau so kang rai kerat kan itu petang weko asal itu non isi grand mas joining program ini pasti itu kalau so mangkal tiba pun terdalam kalau gitu weko. A constituency tina long asong si korkanthia constituency long ta asong tinta election ki thurjia ticket churi bung wang tanglo jaseme non amat BJP Congress lapen APHL se song ticket ke hang boma birta long tanglo la song bong pe non ke dobom EM Raju Tiso morning TP lapen rejak tera tam ke BJP asong ticket ke hang arpong tur pring prang tanglo la song se abarim HAD minister Khorsing tia sopo sarjeng ingti lapen harsing kro tam ke Congress asong ticket si hang bom lo lapen APHL si pen ke Daniel Teron si ticket hang bom pusi birta riptun long la si non Karbi Anglong Autonomous Council Kachari bom BJP tiket ko matlo ke long po non ke dobom Karbi Anglong Autonomous Council IEM Raju Tisoma athialang long ke tangka ke dotang lapen RS penta mesen puse abir taklang uthe alang abang non ke dobom Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Turiram Rong hangpen ke cheme par pi puse alam klang lasila sojok CEM ahir jumi kawe jok long le detta haima
lason si nong na phoi ke BJP aklem bang morning TV ta tiket nangji te nangji po ke hang tur pring tanglo morning TV ke CM penta chemesen ke ong dong MLA penta chingki phone la pen asam along a BJP atum pen chingki chethan mepik po se alam klang la pen an parta tangka mahata minta tipuan la si nong na phoi ke morning TV tong ke long lok jima lason si rijak dera sitame BJP tiket hang don bom po se alam klang la si komatong korkan thi pen BJP tiket ke long jine prabjin pen birta longpo BJP atuma sonse Kongres asong atumta korkan thelong tiket ke hang atuma men klang tanglo Kongres aklem bang harsing krota hang bom la sonse abari mesedia minister khorsing tia sopo sarjeng tita korkan thi ben se ke thor don vek jalam klang la si aporing tangkring la pen abarim pojok sarjeng titong Kongres tiket long lok jima la sonse la bang so constituency long APHLC penta Daniel Teron si tiket hang bom palam klang la sinona poisi MSC election ki thor don chenglang APHLC asong atum ko an aja kong chahar jak onjini la si der delo prabjin pen korkan thi pen komara tum si election ke thor don jima klar dakalam kelongji la sinang to malong news lang igwernon prabjin pen klar dak birta nangwan pipo dong muka pen Daniel Santimong report Malong News.